дуруд ва арзу эҳтиромот мардуми азиз, бародарои бениҳоят гиромӣ ва олиқадр. Умедворам ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат, соз ва сарбаланд бошед. масраф ва ё танзим. Эмомалӣ Раҳмон мардума доимо ҳидоят мекунад барои танзим, барои эҳтиёткорӣ ва эҳёкорӣ, сарфакорӣ. доимо бигем ки мардума ҳидоят мекунад. Аммо мо масрафҳои Эмомалӣ Раҳмонро мебинем ва ҳар коре ки Эмомалӣ Раҳмон кунад, ин гӯё ки обрӯи миллат аст. Аммо агар мо як дастархони хуб кунем ё як маъракаи хуб кунем, ин зиёни Эмомалӣ аст. Намедонем ё ки намедонем бадном кардани гӯё ки ин миллати ин сарзамин аст. Эмомалӣ Раҳмон самолёт харид дар $100 миллион. тамоми мардум ва атрофиёнаш дигарҳо қарсак задан, рақс кардан ва бигем ки дар ҳолате ки мо гуфтем ки як давлат қашоқа аст, як давлат дар ҷои ин метавонад ки мактабҳоро отопление кунад, дар ҷои ин метавонад ки балинсаҳоро отопление гузаронад, то ки касал, бемор як инсон дар як чӣ дошта бошад, як шароит дошта бошад. ва хестан гуфтанд ки Эмомалӣ ин кора кард, барои обрӯи миллат кард. мо фахр мекунем ки президенти мо дар як кишвар барои ба самолёти худ сафар мекунад. ин фахри мо ҳаст. бисёр як фахри баланд ҳам карданд барои кайфияти Эмомалӣ Раҳмон, ки Эмомалӣ кайфи истироҳат кунад ва ин халқ аз кайфи истироҳати ӯ фахр кунад. ва набераи Раҳмонов блогерҳоро файрод кард, аз блогери Россияра, ва баъдан мо фаҳмидем ки тамоми билет, яъне туда обратно ҳамаи ӯ карочи ҳамун аз ҳисоби бигем Исмоил пардохт шидагӣ аст, бо чанд қа маблағи дигарам барои омадани ӯ додагӣ аст. ва дар инҷа тамоми шароити кайфу сафо, раҳҳоро бастану қиматтарин гостиницаҳо, бигем вертолёт, тамоми шарту шароит истироҳат, кайфа во карданд. бозам бигем ки мардум, яъне ҳамун палисосои Эмомалӣ Раҳмон баъд ғаҷдиёро тоза мекунанд ку. палисосои Эмомалӣ Раҳмон ба ҳам соскаҳошон бобуромадан гуфтанд ки ина мо овардем, то ки ин подписчик зиёд дора, то ки Тоҷикистона дар ҷаҳониёӣ нишон бата. Аммо пештар аз ӯе ки мо як блогере доштем ки кӯҳ ба кӯҳ, пишта ба пишта самолёт мототсикли худаш қатъӣ гашта бигем ки Тоҷикистона нишон медод. ӯ блогера рафтан угрожат кардан, милисо файрод кардан, тарсондан ки ту дига иҷора сёмка накӣ, ки карочи вазминут меғалта. яъне ки гӯё ки ӯ секрети давлатиро сёмка мекунад ё ки сирри давлата фош мекунад. ӯ бечораро гирифтан, каналша бастан, ҳоли тақдираш номаълум аст, ростӣ ҳеҷ ка намедонад дига ӯ куҷо шид, зинда аст, мурда аст, зиндон аст, озодӣ аст, дигар касе да ягон ҷо сар садои ӯ намебурояд. яъне ҳар коре ки мо мекунем, як тоҷик мекунад ё тоҷикистонӣ мекунад, ин зиёни тоҷикистону зиёни давлатдории Эмомалӣ Раҳмон аст. аммо бегонаро оварда даҳчанд аз ӯ бигем ки боз аз кисаҳошон масраф мекунанд. ин барои фоидаи давлат аст, ин барои фахри давлат аст, ин барои оянда туриста ҷалб кардан, яъне ки бисёр бисёр бигем ки вағайра 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 ана чиёшон аст. ва дигар спортсменҳои хориҷ овардан дар Тоҷикистон пул дода, барои ҳар як визити ӯ пул метаҳанд, фалон пула додан овардан дар Тоҷикистон барои як зудо, яъне ки як медалкашолкунӣ, зудо як тақдимкунӣ аз хориҷ спортсмен овардан. аммо беҳтарин спортсменти мо мегӯем ки хай ин шоу аст. спорт ҳамон хайп мекардагӣ чизо, ин шоу аст. ира ман мефаҳмам ки
که میگیم که چهارشنبه یا که دیگر انسان یا لایق رجبов یا محمد یا دیگر یا موین دیگر спортсменایی که ما داشتیم او را گرفتن بگیم بچه یک موسرکه ها اوجا پرت افتانه کیم کیرا آوردن گفتن تا مدال بده تا مدال کشول که تا پدرکش تا بده خلاص بگیم که ایما خودمون قیخه برای که اگر ما کنیم زیونی دولت میشه بیگونه کنه ای فخر دولت میشه که یا میفخرن خودکشی بیگونه پروری میگن و دوی ما امام علی رحمان ما خودمون چیکار کنیم او در مصرف میشوه زیان میشوه او نمیدونم زیاده روی میشوه و برای ما جریمه میسپریم و برای ما نمیدونم حتی که زندان هم میشیم حتی که دیگر روز ما با سود و با ملیسه میزنه برای یک کار زیاده روی کردگی ما زیاده روی میگه امام علی رحمانی را نمیدونم یک کار کنیم فرض کردیم توی کردیم یک دوره یک جوان مرد دوره برآورد گفتی همون گپو سه طبقه را کشت 6 تا دیگ دا آش دوخ 6 تا دیگ دا شوربا را دوخ گویم مردم با سری بیا بزنن گفتی همون گپو یک ثروتمند یک جوان مرد دوره او را بیچاره را ملیسه کشی میکنن که تو ای 30 کیلو زیاد برنج آش کردی تو از فلان کیلو زیاد کردی یعنی معرکای ما کیلوی برنجش کیلو آدمش رس خودش همش امام علی رحمان امو بگیم که او رو اینقدر چین کرده بریده موندگی از این زیادش زیاده روی و سودبازی و زندان بازی و جریمه بازی میشه اما هزارها بار ما میبینیم همین شین زین پین هر سال تاجیکستان میاد من نمیدونم چی به کمیویا خیلی البته که در تاجیکستان بگیم یعنی من باوری بو 100% میدونم که او قدر کنای تیلو است و او قدر او زوادا و او فابریکه ها و او کندن های مدنی هایی که خیتای کنده برده ایستاده است از تاجیکستان یعنی که 30% امام علی در دولیا میته 70% درآمد خودش بگیم که اوز امام علی اول نهضت قطعی 70 بود اوز خیتای قطعی 70 شدگی خودش دستی شدگی 70 در خیتای دادگی است اما ما مصرف هم میبینیم اما ما رفتار امام علی را میبینیم شین زین پین ویزیت خطی میانه میدونم که ویزیتش چی است من فکر کنم شین زین پین پروستا از امو کروی وطنش خسته میشوه پیش امام علی دمگیری میوید امام علی برای او را یک اکسکورسیا یک استراحت یک کیفیت یک بگیم یک آرایش زیبا خطی او را هفتهاش خطی او را میگیره میگردونه این طرف اون طرف دیگر طرف اما امام علی رحمان میلیارد را از خود میکنه میلیارد برای این ویزیت میلیارد در حالتی که باید یتین را از خود نکنی اومد خوش اومد یا اونم یه تا گس نیست است حتی که ببینین شیخ عرب یا دیگر انسان ها که روسیه آمدن کدافی دیگر ها روسیه آمدن یعنی مصرف خیچون اپلاتید کردن گس نیسته شون هم خیچون اپلاتید کردن دیگر چیزاشون هم خورد و خوراکشون هم همش یعنی باید همراه خودش بیویه یک پرزیدنت همراه خیلی همه امام علی رحمان نمیدونم اگه شین زین پین برای را میکنه خیلی نمیکنه اما این فرانسه میوید دیگر دولت ها میوید همه ای را مصرفش از حساب دولت اپلاتید میشه اروپای یگانتش برای امام علی رحمان 5 درم را از خود نمیکنه بغیر جنم یک کارتژی که ما ایرپورت میگیره میوره نامو 4 سالدات چخ میسته یک گیم نه دیل نیم کولا می نوازنش درون میدرورن تو که نه گلیم نه کورپاچه هیچی نیستم مستال قوق دامش نونانش میگه پاتپیشات که داغورو را نمیدونم چی میگوی بود خیلی همه طلبای قیدیگه میروه میسول میگیره اما اون هندلق قطی که ساختن و او خربزه و تربوز کدو و بودرین قطی و پامیدور قطی و او قدر اوقات و قدر پاور و قدر سرسون هم شین زین پین نیم کس اوقات میخوره او اوقات چیکار میکنی یعنی این مصرف ها را اگر که ما ببرویم گپ زنیم که بگیم که یک حکومت یعنی که این حق نداره با مطابق پروتکل یک دولت این حق نداره امام علی رحمان هر کاری که میکنه در تاجیکستان روزی بگیم فکر کنیم که همون یک پروتکل بگیم مهمان قبول کنی یا مهمان روی این پروتکل وجود نداره در تاجیکستان نیست در دیگر دولت ها یک پروتکل گفتن یک چیز است که حق نداره پرزیدنت از فلان مصرف زیاد داشته باشه
یعنی که ما یگان جدا ندیدیم برای اومدن президент 50 تا دیگ مونن که президент بگیرن درون باغ دا دیگارا بمونن، خربزه و تربزه و هندلق قطی بگن نفر بگر بیا اینه اوقات بخه، اینه اوقات بخه، اینه شوربو را بخه، این شب چش دیگری شب چش، کمپیرو را بیاری اونجا چپاتی پزن آزوق کنن. این یگان پروتکل بگه مهمان قبول کنی یگان دولت در خیلی چیز نیست. единственный یک دولت بیعقل ترین است که پروتکل نداره. این خواهش امام علی میشوه، یعنی امام علی چخیل میخواه قبول کنه. میفهمین؟ اگر که ما را گپ زنیم که مصرف هست، چرا تنظیم خودت رعایت نمیکنی؟ چرا تنظیم در نمیدونم ایدی مردم است؟ چرا تنظیم در توی مردم است؟ چرا تنظیم در مرکه مردم است؟ چرا تنظیم در زودروزی مردم است؟ اما در ته نیستی تنظیم. گفته سوال کنی بازم هم پالیسوسو سوسکوشون میبروین میگن که ما برای آبروی دولتی کار کردیم. امام علی رحمان این کارا برای آبروی دولت میکنه. پس ما توی ما برای آبروی خودم میکنم. ما 10 طبقه بکشم توی ده برای آبروی خودم است. ما پزولیت میکنم برای آبروی خودم. برای چی آبروی امام علی رحمان آبرو بده است؟ برای چی آبروی دیگر انسان آبرو نبوده است؟ یک انسان دورنده هست میخواه 20 تا گاو بکشه توی کنه، میخواه 3 روز 4 روز نان بته مردم ده، میخواه بته نانه اوقاتو را کنه شوربو را کنه، یه هفته میخواه نان بته. ای چی پرابلم است؟ از کیسه امام علی چی میروه؟ نمیدونم از کیسه رستم چی میروه؟ پس این انسان هم برای آبروی خودش میکنه ایره. چرا برای مردم یک جدول یک لیلیکه بگیم که همون یک جدول تنظیم وجود داره و برای اولاد رحمانوف یا برای کیفیت رحمانوف ولی بگیم که چرا آزاده در گردنش در او بگیم 3 میلیون دلار دا او بریلیانت داره، بگیم سوال کنیم یا 300,000 دلار دا او سپیچکا داره تیلو، چرا او بریلیانتوش قطعی، چرا ساعتی دستی اسماعیل بگیم که 300-400 هزار دلار میسته، بازم پالیسوسا میبرن میگن او اسماعیل وقتی او را میبینن دنیا میبینه که تاجیکستان سیر است، او بایگری است، او آبروی وطن است، او ساعتی دست اسماعیل. چرا اسماعیل 20 ماشین قطع کارتژ میکنن؟ تو دیوانه آبرو است که او خیلی میگرده یک کسبه بینه بعد میگن که این تاجیکستان این خیلی زور بوده است، ماشینای زور داشته است. ولی یک گروه بلاگرای دیگر هم که دم خدا و رسول دم نغمه و اصول میگن که مردم خوجند. یک گروه دیگه بلاگرا هم داریم دم خدا و رسول دم نغمه و اصول. اما برامدن گفتن که ای بچه این اسماعیل این ما دنیا ببینه که ما خیلی ماشین داریم، این آبروی ما هست. برای چی اگر ما خیلی ماشین را تاجیکستان بود رو نمیدونم ما خیلی کار فرق کنم اجازت نیست؟ برای که تنظیم وجود داره، برای خلق تنظیم، برای اون کاری که خلق میکنه جنایت است، اون کاری که رحمانوف و اولاد رحمانوف میکنه این فخر است، این برای آبروی ملت است. چی با یک کمبغل مثال گیریم یک انسان یک جوانی دورنده مثال 20 تا گاو بکشه 40 تا گوسفند بکشه یه هفته توی بته، این آبروی دولت نمیشوه، این آبروی ملت نمیشوه. نمیگه که یک کس ببینه تاجیک رکورد زدگی یه هفته توی دادگی، این آبرو نیست؟ ولی چی ما 3 ساعت تنظیم میکنیم، 3 ساعت کنکریت نه، یک توی 3 ساعت تودا گفتی هم گفت 3 ساعت باید باشه. این چی هست؟ این جنایت هست نه؟ اگر ما 20 تا گاو بکشم یا 10 تا گاو بکشم 20 تا گوسفند بکشم جنایت است. اما امام علی میکردگی کار این فخر است. تمام مصرف امام علی فخر است. اگر ما کو مبلغ خدمت حال امام علی
қати набераш дигарош ино ко маблағи давлата, маблағи ин миллату ҳукумата расход доранд, аз кисаи хичон расход накарда истодан, аз меҳнати худ расход накарда истодан. оку меҳнат намекунанд рӯзи дурӯз хованд. меҳнати ӯ фақат дуздӣ аст. аммо ку ман меҳнат кардистам, меҳнат мекунам, бизнес мекунам, дорам, чиба ман ҳақ надорам ки мисол гирем ман бикунам ин кора барои обрӯи худам, барои обрӯи қишлоқам, барои обрӯи ватанам, ки мисол гирем ман 40 рӯз тӯй битам, дорам метам тӯя. мисол шароит аст, 40 рӯз тӯй метам, ҳаст шароит. барои обрӯ нестӣ? 40 рӯз мардум дар хонаш авқот намекунанд, мезананд авқота. нам хел дегора қатор мемонам, меям мардум мезананд. оё ин обрӯ нест? ҳам мардум сер, ҳам обрӯи давлатам нест ки як тоҷик 40 рӯз тӯй дод, як тоҷикистони 40 рӯз тӯй дод мегӯяд. ин ҷиноят мешавад. ҳам хел аст. ҳаме хел аст дӯстои азизам. барои ҳамон он чизое ки мо мебинем, ҳамин палисосо, яъне соскаҳо мебироянд, ира то метана гӯё ки ин барои обрӯи миллат карда истодааст, гӯё ки ин барои хотири ин миллат карда истодааст. яъне тамоми кайфияти худшона, тамоми истироҳати худшона ва тамоми ҳамон масрафҳои худшона боз ин ҳамин палисосо мебироянд, мисли ҳамоне ки як дурӯғгӯ будааст, як дурӯғ рост кун. ино ҳамо аст. ҳам Эмомалӣ масраф мекунад, ино мебироянд масрафи Эмомалира, расходи Эмомалира, мегӯянд ки ин барои хотири давлат буд ва хотири миллат буд. ин рафт омад фарзанди набераи Эмомалӣ қадар бигем ки кайфи сафову масрафу оддихи вертолёту дигар корора кард. савол, як турист омад Тоҷикистон? як турист омад Тоҷикистон? ё ҳамун туркомпаниётон отзифошам мехонем ки чи ҳамун одамое ки Тоҷикистон рафтагӣ аст чи отзиф навиштагӣ ҳастанд ҳамуҷа? ягон бор мехонен ҳамуро? як бор бихонен охе изо накашида. гадотарин давлат менависад, яъне милисаш металба. наметони ӯ як занаке ки ҳостел кушода буд барои турист, милисаҳо рафтан дар таи ҳостели ӯ адилени кушоданд. яъне шиштагӣ як турист мебурояд, мебурояд документ пажалиста. гӯё ки ӯ турист ай осмон ғалтидаги аст. ӯ турист ҳамон ай граница гузаштаги аст, значит документ дора, погранвойск дора. пожалуйста документ. ғам додан, охир ҳамон занак дига ҳостелша маҳкам кард. турист бия куҷода хоб мекунад? барои турист аввалин ҷозе ки ҳостелҳо дар кор аст. турист максимально арзонтар мехоҳад зиндагӣ кунад. турист бигем ки расходша кам мекунад ки то ки бисёртар беста дар оҷа, бисёртар бигарда. дорен ҳостел? дар куҷо ҳаст? чанд ҳостел мо дорем? обши дар Тоҷикистон мо чанд ҳостел дорем? чанд ҳотел дорем? шумо 5 ситора ҳотел мекунен, ӯ намедонам хай адата туристи бой биёяд дар оҷа хоб кунад. мисол ман бисёр тур мегардам дар ҳамиҷо, и давлату давлат. ман намерам дар ҳотел хоб равам, мерам ҳостелда хоб мекунам. барое ки ҳотел агар бигем $200 $150 боша, ҳостел $15-20 аст. мерам дар $15-20 хоб мекунам. че мекунам? мерам $100-150 пул доданда. як шавда $150 ё $100 хоб карданда, $20 5 шав хоб мекунам дар оҷа. условия дар кор аст барои турист, реклама не. вақте ки условият нест, чира реклама кардӣ? кӯ реклама кардӣ? хоб оё бурди ҳамон инсоне ки ту мехостӣ барои туристо реклама шава? бурди ҳамон инсонеро ки дар дохили ҳостел хоб куна, дар бораи ҳостелҳои Тоҷикистон гап зана, бигӯя вот Таҷикистон такие ҳостели, такие принимают, например, туристов, вот такое условия. на оби гарм дорем, на оби хунук дорем. любой ҷо дар бидрои чӣ дорӣ? тухм сосиска. мардуми тоҷик гӯё ки беғарз аз тухм сосиска дига чӣ пухта наметавонанд.
сар қати мера чӣ дори апа бихӯрем тухми сосиска дорем, обеда апа чӣ медори бихӯрем тухми сосиска дорем, бега мера апа чӣ бихӯрем тухми сосиска дорем, биё додар тухми сосиска дорем. Бача ман гаштагӣ ҳастам ам Тоҷикистон, ман ягон девона нестам ки ура надонам кадом условия мо дорем ва чӣ пешниҳодо дорем барои мардум. беғарз аз тухми сосиска дига мардума магарам фақат тухми сосиска битем дар столовиёмону дигар ҷомо надорем, як шароит надорем, даво аз туристу туризм мекунем да. як ахмақии мо сари нами аст. ва ин масрафҳои Эмомалӣ Раҳмон гӯё ки барои ҷалб кардани туризм аст. Туризм оянда барои Тоҷикистон бисёр як бигем ки чиёвар аст, бисёр як прибил меёрад туризм, ганда сахт прибил меёрад туризм. ин чизе аст ки ин беш аз ахмақӣ нест. инами чизое ҳаст ки Эмомалӣ Раҳмон ҳамон мардума байнамин шайтонӣ, байнамин дуруғ ба конститутсия мега ки дар Тоҷикистон конститутсия нест, вуҷуд надорад. дар Тоҷикистон хоҳиши Эмомалӣ ё таби Эмомалӣ конститутсия аст ё набераҳои ӯ. ин конститутсия аст. дар Тоҷикистон худаш дар асл конститутсия вуҷуд надорад, қонун вуҷуд надорад. қонун хоҳиш ва таби Эмомалӣ аст ва метавонанд ки барои нами аз Си Зинпин душанбера бибандам полни рост, касе як ҷо рафта наметавонад. ты касали бемори намедонам, шояд як инсон касали дил дорад, скори дар кор аст, духтур дар кор аст, як одам касали қанд дорад, як одам бемор аст, як зан ҳомиладор аст, таваллуд мекунад як модар. мефаҳме намера барои дар кори Эмомалӣ ҳамара бастагӣ, аз он ҷумла наберашам ҳам хел мекунад, ҳамара мебандад. ёда похрин аст. ин инсонҳо мебиранд, таваллуд мекунанд, дилшон мезанад. оё барои як дору дар кор аст, дармон дар кор аст, як каста хун дар кор аст, ки дар ҳолате ки шаҳр 1 миллион зиёд аҳолӣ дорад. 1 миллион зиёд аҳолира Эмомалӣ Раҳмон қати набераш ё авлодаш дар сари чиндилаш задагӣ ҳастанд. фақат барои кайфияти худшон любой ҷора мебанданд, меҳмоношона меёранд, кайфу сафо медронанд, мехиғандонанд, мебозонанд, духтарора меёранд, мерақсонанд. мега бибин чӣ хел аст ин шаҳри мара, бибин давлати чумо кадагим ҳамара за чумарни одамора дидестен. мега ине аст. ҳазор Эмомалӣ нами давлатҳои Аврупо омад. бовар кунед як кӯчара бастагӣ нестанд. ҳами мошинои оддиам рафта омадестай, мобайниш қати ҳамун сигнал дута мототсикл мерава, пешакия политсия мерава, як паласара холӣ мекунад ки то ки ҳам президент бигзара бирава. як кӯчара намебандад, як кӯчара намебанданд барои як президент, барои як чиз. бовар кунед агар ҳамун ҳолате ки рафтеста боша, агар скори намедонам агар рафтеста боша, президент меиста скорира раҳ метан ки бигзар бира скори, барое ки уҷа ҷони як инсон, ҷони як шаҳрванд барои як раҳбар, як президент бояд қимат боша аз ӯ меҳмондорию рақсу бозиш. аммо фақат дар Тоҷикистон ҷони авлоди Раҳмонов ва Раҳмонов қимат аст. дигарош ҳам гӯспанворӣ аст барои Раҳмонов. фарқ надорад, мебиранд, мезиянд, гиш намемонанд, ташна мемонанд. баъзеош дар дуруни мошиношон дар пробка монда меринанд, дар дуруни мошиношон мемезанд. хай касал аст бечора, мисол мазаш нест, наметавона қапида мезак. баъзе инсоно мезакша бисёр зиёд қапида наметавона. даже ай мошин фуромадан мумкин нест дар ҳолати гузаштани нав 5 кӯча усу рафтеста, не ки ҷора ман мекунанд дигар кӯчаора биромадан аз мошин ҷимбидан мумкин нест. бояд ту бишинӣ дар уҷа ки то ки ҳамон Эмомалӣ Раҳмон ҷобаҷо шидан шад. яъне ҳолатҳое аст мемезан зана баъзе инсонҳо дар ҷоашон. баъзе шикамдар бошӣ меринӣ. барои Эмомалӣ ҳеҷ чиз важна нест. касали дил бошӣ, дилит мезана мемирӣ. ин чизам важна нест.
میفهمید؟ مهمترین چیز برای این امام علی رحمان این کیفیت خودش است. خلاص باید خلل نرسونی در کیفیت امام علی رحمان. این همه از دوستای عزیزم میگم که امام علی اگر برینه او را اگر اوپاکوفکا کنن و او را درمان گفته قانون میبرورن که بخری او را مجبوری. امام علی رحمان قانون میبروره و همون چوپا چوپیسایی که هستن همون پلیسوساش که سوسکاوش هستن او میبروین با میگن که این چیز بسیار خوب است، بسیار فایده‌ناک است، ما تجربه کرده میگن. این خیلی بگیم که یک حکومت امام علی رحمان ساخت آمد امروز و امروز هم این دیده ایستادیم که برای امام علی رحمان یگان چی مهم نیست بیرون از اوی که کیفیت خود و کیفیت اویله خودش. و باز هم بگیم که میبروین همون جوانای بیعقل میبروین باز بعضا در همون اینترنت ها میبینیم شور خیلی نیش ای است، خیلی نیش ای است، خیلی نیش ای است. یعنی بگیم همین کوشش میکنن که پلیسوسی کنن، سوسکاگی کنن، بگیم همون ریدگی های امام علی رحمان را توزه کنن. بگیم کوشش میکنن همین جوانو نمیدونم یا از بیعقلیش هم باشه یا از مجبوری باشه یا که از بعقل بدنی بدشون است، دیگریش هم من نمیفهمم. نه که متاسفانه بعد از دیدن همین خیلی حالت بعد مجبور میشه که نه خیلی یک نوار کنی و برای قطعی مردم صحبت کنی. دوستای عزیزم بسیار یک کلمه زیبای تاجیکی است. شما میتونید که فکر و نظر خودتون زیر کامنت دیگر هر چی میخواین اما فکر و نظر دارین در همین مسئله در همین موضوع انا صحبت کنین بنویسین. میگم که مثال هزارها مصرف های امام علی رحمان شخصا من فکر میکردم که همین مصرف ها را کردند از او در یک بالینسه را تپلینی میگذراند، یک بالینسه دیگر را او نبیرش او قدر رسخود کردن یک بالینسه را تپلینی میکرد. صدها زن بیوه زنهایی است که خونه ندارن، نمیدونم برای او یک خونه آماده میکرد، یک جای زیست آماده میکرد یا یک مکتب ریمونت شم میکردن اقلا یک بارم باشه که از کیسه طلبا ریمونت میشود. مثال مقصد سخن من همین بود که این مصرف هایی که امام علی رحمان میکنه مردم هم میگه که مصرف نکنین، راه بسازین، دیگر کار کنین و خودش همین مصرف ها را نکنه و با قطار همین مردم خودش هم راه بسازه یک کار دیگر بکنه. یعنی بودجه دولت برای کیفیت خودش استفاده نبره، برای استراحتش، برای آیله این نیست بودجه دولت. یعنی مقصد همین بود و مقصد همون حد حرکت های امام علی رحمان و با مردم یعنی که همون بالای سری مردم گرزید میکنه که تیرا بو کیرا بو کم قایچی میکنه و زندگی تا و دست در خون تا و اید من مصرف است فلانی من و آخر اومد گودکورا ماشین میزنه و نمی قسال یک گودک ماشین نزد اما امام علی ماشین میزنه. خلاص این همین چیزا را کارت که کده فهموندم بود و این فکر نظر من بود. کوشش کردم که بگیم که فهمونم. دیگر باقی شما میتونین اگر جایی را نگفته باشیم جایی را اگر زیاد گفته باشیم میتونین که در کامنت بگیم بنویسین فکر و نظر خودتون. متاسفانه مردم ما ولی بعضیا میگن که تای دور گپ میزنی یا دیگر کار میکنی یا دیگر کار میکنی. باور کنید کامنت ها 9 تا کامنت های 8 تا کامنت های 3 تا کامنت های ببینید. آفرین ما که ما اینقدر میشینیم مثل 20 minut 30 minut یک ساعت صحبت میکنیم شما 3 جمله کامنت نوشتن در غیرت نداریم. ولی که خیلی ایستاده و نیم ساعت گپ زدن یک ساعت گپ زدن خیلی بگیم یا مثل برادر اشرف یا مثل برادر محمد اقبال 2 ساعت 3 ساعت در افیر 6 تا گپ زدن. ولی برای خیلی بگیم که بعضیات چی میکنیم شما 2 جمله نوشته نمیتونین 2 جمله فکری ندارین که امورا بنویسین. ولی کجا راست 6 ساعت گپ زدن و برادر اشرف و برادر محمد اقبال و دیگر برادر ها است. انا دوستای عزیزم بسیار یک کلمه زیبای تاجیکی پدرود تو با درودهای دیگر.